Talofa. Ya. Whawhira ile mano le tunu o whelava le tu foi o kelopeo. Whapeo na maua mai ele nei tau noanga. Ya. O e mafuta mai nei taimi. Pe muri foi e tau le nei live ua whai a whapitoa le taimi nei leo a whatonu le tu la tolu i samo nei. Ya pe a na whai to foi so tatu atunu inai pokalame foi ua mawai atu le vai aso. E iai se taimi i se tatou malo whalorungia. O le ama whai ona mo se awa noa e tartara noa i nisi fo i o vaenga. Ia ua fo i le no fosila fia o le malo le atunu. Ia lo ma whai ona au i eila o nanga lea lo a whapeo na ma whaasoa i male tatou malo whalorungia fo i. Ia o a whapeo na ma wai se vaenga e fesiringia i fo i nisi o tūlanga. Ia e maise ia o le a fo i le aunga marfa moe e pe ona iai lea company o le ala na ngā ruenga. Ai po iai fo i se ala ngā tupe mona o tatanta. Io, o le vaenga lana le sa whailoa atu le. I le nei fo i vai aso ua ina e tato porkolame fo i ua mawai atu. Ia e whaftai le ua maua si lao le lei le nei vaenga o le aso tofi nei Samoa pe ona whailoa atu. Ia, o lea ua tala noa atu i nei le vi sare moa. Io, waka ko waina le meka amilo i kota. Longo winga. Por verso focus ngo mai kor kota sa vai terminei o le o tala no atu le vi sale mo fa firo atu ne va ngaso o fe lava o e mafuta mai ai fele tu le langa o lo e mafuta mai ai ia tatu tan no masani ia po tatu e va masani ia fa firo atu sofa man malo le fa o Yesu Kristo o foi ona mai lo tu soifua ia maso ma o la vai ma le tatu malo falonia se taimi fa ai lor tatu malo falonia ai o se tūlanga de tau iso tato tunu i Samonei, ma ngai or savi. Lea o lo ma whaonga ina i tūlanga i le whale Samoa, ia po le whale tele lea mo le ainga poto. Mata o fir savili, ia tūlanga i le tūlanga fo i le tau iso tato tunu o le munga la. Vevela le la nei aso, mai o se tūlanga le lei. Ia lea la ua o ngai lo matua inga whale nei whatare la iso tato tunu. Ia pe ono tau mai tau mai, lea u ma whatasia tuai male. Mar tatou malo ia se taimi failo ia vaenga uma ai tatou tartar no inicio vaenga o le ama fai ona siringia ia le foi company malana ona ia ona ai inicio fesili ia o tar tono fai ana tustusi mai lunga i tatou comments ia e fie le vaenga o le aso e fafilo i le o le suin nei o le tatou company o le precise Samoa ua i longa lona sao i le tufatasia o alo ma whanau o le atunu o nisio tamari o nisio la tou o mātutua ai o lo ma whai le tatou company Samoa le nei o le precise Samoa o na tufatasia le tūlanga i whatunga o tūlanga musika leo whatasi mai i tuafine fo i a pari i Marilyn Lavea ia fa felo ia tu pari nei va ngala fiafi ia leo ma fatasi atu nei male sunga ia Josh Masse Josh o le sui o tato precise Samoa o le matartala noa i tūlanga o le tato company e pe ona iai a wao le mai tau atu o le company nei na mata tu lava i Samoa ai se iai lava se taimi e tu lava no ia Masse ia ona mawhaido ona whailoa va nga uma nei ia fa felo nei va ngole o le aso i lau sunga fo ma lo le fo lau ia ai ngata fo ile ia le fo to ai tau no mai fanua ia so no ia lo fo ia pa tela mo le fanua mau ia ai le ia matarta faso mo no fata lo fatu ia man malo Samoa o mai mo lo tapo ai mai fo i no tato Facebook ia po fela mo mai nei fasa lo ia te patalo fatu ia ai vapito la vale fatalo fatu lo sunga mau ia fatai vo le ua mafai una ta so tai ne ia so e fa so e foi ni ta upu ia la le YouTube ia me se foi esse platforms le ua mafai una tu o tu ai no ia tato fatunga po música Samoa ia na o to fa fon mai de fa filo ia tu le sui o tato company o le precise Samoa
Ia. Ola se aku mar fa mo malanga mai Samoa. Ala fu so to itau no mai tulanga le tau. O fa ngo fie na Italia le tulanga le tau. Isi o tatu atunu nei. Sika ia Samoa. Pai asinga vela to. You know, ya la malanga mai. Ya nisi fu o tutu ia fa le ainga. Pe ona mai ia na po ile. That's far no the sunga ya Mr. Cowboy. Ole talenga vo ya palau. Ia. Ia. Ma se foi na ia ina ma. Nisi o tatu wo a me se mato na mato clients ia le mato o ang le precise. Ia. Ia, o leo te tau no mai nei I le tau la fanga nei ia po show ai nga foi. O le ainga leo lo suka. O le ainga leo se tina. Ia, o le inei le visa le mo mato ainga ngai la ainga sa mu. Ia o fanga piapi le mo ele tata ia. Okay. O se te mai sa mai o I sare aula. Se mai o leo te mase mai ai. Ia o te va wa foi. Oi. Mai sare aula. Fatu lo wala yo tu te tele o lo e sapi ai. Ia le ngata foi le tautua I ainga nuu. Ia e misi sio tatu atu. A le mai tau atu sole le malo si sio tu atina. Ia, ai. A le na u sa fafsile tu ila usunga fa pe o le tina o sio tina. O lo grandma. Ia o lo grandma, ia. O lo tina, sio tina le mafu mai tu I. Ia. O le tulaga mawai. Amu ia o le te o tupu ai lo soifua o whairo ainga ia o le soifua lava ia show grandma. O le va na mali diu mai o te mo mai te na so ta mana tina so tina. A o le mo foi na mali. Ia. Le nau fa fonga so tatu atu Ki tu sai foi mar fata no nga male so foi ia. Mase tu lo ni so strafolo sapi foi le tamadi I so tatu atu ni. Ai o le ama fa nga solo tu sai male aunga tonu o le tato fa mo pe ona ngai nei va ngona fiafi ona ye foi inisio to tuangia o le sunga foi I le sui o tato company o le precise Samoa mo nei le fiafi la sunga mase o le va nga tonu le o le tonu le aunga ma fa mo le tato company o le precise Samoa Tela mo fasili mau o le precise tu sa o le company e mato fa mau tui o kilangi New Zealand na amata I le tausanga luafe sufitu na amata le sunga ya Michael vitamin na o clients para langi sa yai clients ma Japani ma England Europe America ina wau meet lo ya Michael I le tausanga luo vitamin o le COVID ya o ile sa ma plan ai o le la mai le Pacifica to tono le precise. So from then until now, le la wa tele na tangata sa mo wa ye to tono le mato network, mato wo foi mata tonga, lo ye fiti, lo ye Hawaii, lo ye dunga le Melanesians I Solomon Islands ma Papua New Guinea, but o le main focus o le au nanga precise, o le representation o le tato o nei o tato artists I nunga o platforms ko to tele I o tangata wa malama wo to I nunga ia pese o nei o tato artists o le matonga wenga la so we are there to represent them so we can distribute musika I nunga o le platforms YouTube Spotify Apple so it's simple our job is to put your music up on the platforms and we protect it So we protect it from people leo lunga. Te peo mai ke mia ngai CDs. Ia. Umara po elo CD aro ekipi. Aro leo distributing ai. Fai la oi shop fai ai oi. Ke le foi anga yasu nga o ka kipi ma o fa kau ia CDs ngai ka. Ile upu sa mo le fanga oi. Yeah, the same thing. But now the word digitized mea uma. Nga uma nga po elo pese a mai le faila ko ko lunga. E ko lunga. Nga wa ye male protection ile mafenga ko burn ile mafenga fai ese situ nga nga mau se tu pe sistema ngata I lunga meto tino ngata ya ara sta yeah so if I fear we just put your music up and we protect it yeah fast ile vai nga de sau no ye ile tu ino musika ala auto space o la tu ala mo para te vai tu lunga o le YouTube fai si to tele o alma fa na uso tato tu no isa monde o le la lo tato company nei o le precise yes se fai si na fa talanga
o maua sa latou tupe mai tatou company o maua sa latou tupe mai ai latou o loo mai moaina ia tulaga i musika ole mea tāua o lea ua mawhai o na mawaina I tupe maseleni po mea tau royalties. Le ua tofu ale artist malana royalties e mawa. A wā ia ainga lotu nuu. So te le ia le fisosone precisely ua mawhai una whaina e tatou artist. Because before the COVID, yeah, pēnā I tō rua pe tō tōru lātou na I channels I runga le YouTube. Mawai whai lātou. tangata Samoa. Yeah. But lea la wa ele precise. O mawhai un amai e tō tōru nei tangata ia. E monetize ai lātou YouTube. So that they can get paid money mai lātou pese. Man tu whai lau le au nanga le precise. E tuu I runga pese o tangata. Nanga vai te mine. I have a wharongo on YouTube, koe wharongo. So every time someone pushes play on your song, e maua na mea nata o le royalties, o le tupi. So tō tele ia nei tangata Samoa le wa manui ai fo I le pokalama lea, po le Matu Network lea. O le wika lau saunoanga mase. A whapea wau ngai. A whapea e whase furu ona o kiriki le play o le musika le tasi. E whase furu fo ona whamanu ina tangata pese lea ile. Yes, ile tūlanga I. The click rate. So every time someone streams your song, so te mea e wharongo I tangata I au pese. E te vai atu lau le video ngai e views Yeah. So every time someone listens to your song, e maua le tangata le onga le channel. Le tupi. Yeah. Ai ele ona o le YouTube. Mango foi. O le YouTube ia o Samoa, o le YouTube, ale o le YouTube, o le Facebook. A mātou ia I whafo. O mātou whiwhia o nunga le Spotify, whiwhia o nunga le Apple, whiwhia o nunga le Google Play. Te le ia to inga platforms. So, o le precise, ngā āmata I nunga le YouTube, but because e ta tau ona tu'u ia pese nunga o isi platforms. Ko se tō tele o isi tangata Samoa, Australia, New Zealand, Amerika. Ele o alu le YouTube. Yeah, ele on the YouTube e whangai lako, e whangai whai lako, Spotify and Apple. So that's why we put all the music everywhere. E oka mani fast full platforms. Okay. So fast full platforms ele mawa ia mea tau tupe nei artist ia. Ele on the YouTube. Although YouTube is the main platform I ngai Samoa. O ia vai ngale mase. Ole ngad wenga la le precise ole tu o lunga ia musika. Platform umanei. Yes. Ele whaingo fia, e whai asingo whainga tāma. Mali. But e umarona po e lau MTV po lau pese, tu o tu roi runga le YouTube, ia o le mātunga wenga la le whai. E a mai le pese, tu u runga isi platforms po le Spotify, po le Apple. So, o le ae mate tamu whai encourage a tātou artists e onfo. Tamu le ia lato releases. Ina ia mawhai ona mātou tangawhia tu irunga I platforms Yeah. O le tele o platforms, o le kele whaingaro ko pe maua. A whapea ke kaunga kūnunga I YouTube. Ia ngat pau whaingaro me maunga I YouTube. Okay. But we need pe ona whea atu. E over mane fast full platforms. So we need to put everything on all the platforms. Ilunga fast full ya. Yeah. Ta ia tūlanga le wa tūlanga I whamanduanga tau tupe. O lo maua ele atunu po le au pepesi. Alo mawhanau si o tatu atunu wai. Atono le whafonga mai. O le awha au Sofia ni si o alo mawhanau. O le awha ini ala tō musika pe a whafonga mai tato. I le tāwhatanoanga ni. I le tūlanga lai mea tau se le ni I lau songa fo I masi. E o tantono ele whaifuale le tau hoi pito la au tau ngama. O le asi se no whaptalanga I winga le tūlanga tau I le se le ni. E o le ale ke le o kupere maua uko. O le a foi le tūlanga I le whamanuanga o le a maua ele alo o le atunu. O nai tamali o uso to whawhine o lo o whaia pese ma tamwhai na ia maua sere. I'll tell you love mana fisi. O le lau amata mena matanga. Yeah. O le precise, o le mātou service, o le distribution. E gei fo isi company e pei o mātou. Au isi company ia. Ai mana o te join, te tongu. Ai mana o tu unua pesi, te tongu. Ai mana o fo I o ala waisi me whai, I te tongu. Fi. E umai. O ke lere ko pe aro kongo I kuurunga pese, but o le precise. E le eise fi. E ngaru roi o le pisimisi percentage. Tu sa o le mātou rate ale anuai.
Valus full percent le artist, duas full precise. Pea whapea lea te mana o mai lau channel mau pese te tongo le mātou network. O le mako moro noa, po le mako system. Ele eise fee, ai mana o to join, yes, free. Ona pipi atua leo services here, tukununga on YouTube, tukununga on easy platforms. But everything, a whapea lo o le teimi e to tongi ia channels po pese tangata. Ia na saule tona system le o le percentage ale le walu o le valus for more distribution platforms. But so this foi mea. E for lava le artist. A whapea se artist tua amata. Whapea o le wasau se artist le e mana o e join me te tona network. Ele ese channel. Yeah. Ona. E sui lana mako percentage. Because e lua ia percenge o le distribution no YouTube. A whapea la whatita inga a sau se artist forward. Ia matala le fitus full. Yeah. Fitus full e toro full mato. Yeah. And then o le matonga venga le na fai. Build up. Se ola venga a to mai subscribers, my viewers. Ia na matalena to in favor na to sweet. But it depends la le artist because it's o tele o tato. Yeah. O tele o tangata le o mana o faila to pese mana to channels. O lisi foi mea. E foi a isi artist ngā kasi ara pese release ia ongo masinga o masinga pa foi space. Ia ele ese consistency But e fofua lava i le artist amato titiro tua o se tangata fole le tino u e mbona o e fole musika. Ia e mawhai ona whai ase mato dio le lei, but those are the two percentages o le percentage anga le o alo i ana mato system lea. Todos full percent more precise, fitu super sede. Pe a whaina. Ile amatanga. Amatanga pa whapea o se tangata ele eise YouTube channel. Yeah. A fua ye via maser tu langari se le ni pa tama ko faude ile afetala. A todos super sede. E todos se laure precise. Ai fitu se laure tangata le. O pa mo ke le ngiku. Ila u wa ai pe a fua tu fo ina tau sanga mo vai a fa nga ia musika fo ye tu CD. Yeah. Yeah. Ele no tato no ngai ese sina o se tu langa se meta tu pe fa pe ile musika ile kasi le plebe ai ban tuole e kasi city ai se furu pe sere ko ai ko suka ai ko suka la pe lusu limatala le ala ka ke fiwa ka ke fa ala ia fa ka ka city ala ki pia ngai les kan ka fa mbe ma ke no ia sa no o le anga tonu ole na matu mana o ai o le si fo ya ma fo anga le na mana o ai afu. Yeah, I'm actually precise more because I'm a fan. O te fia le musika. Whatever for yet to know the industry. But o te fia fa don't know musika sa more. Punya lava, peni o te fau, te maa. O sa pai. You know, these are all legends. Mr. T Sipso. O ya also ya, o CD ya. Ai ma fau na iai. Nai tangata ya na fai al mele o CD ma le tape. Tolu se futa la ta o CD. E la kurkanga ka eva ku ya oe. Ang aku ko suka na ano man CD yang at pawaranga ir ko pe mo pe pula pe fayang copies alu ya fayang copies fa long fa fi alu terminate o lewa mo tu pe tangata per stream so se temi it's fa long oi o le alu le tu pe ngai artists 40 platforms so it depend lava but yeah it's all lelo sa nga ya so ya talo fai fo nei o tato tua le na moi malai me tu musika you know thing o CDs ma te everything of you you know also yeah you know you go and sell your CDs or I marusia ke kun ma ke ki o ke vera selling it but that was all they had but out the CD toro sutala and it's a work also ka next week or tomorrow come CD for life yeah I se furu foi pesera no furu o isi ka furu one yeah so when we started or the team in our match precise mo no one no tu mo sa I na tanga ya punya lava ani se to fale mo misi luki su Felici Micaele o na to na fa pesera ma fa musika ya tai todos furu tai fase furu CDs yeah no famatala ya le mato pokalama ne vai o le mo na network o mo le no pena tu o tui lunga yeah e mo ia e me fai ona lato o fa nga isi services but o le SS singer o le precise ma isi service ia o le tune core CD baby o le for DistroKid
or the precise, it's telling us that America, yeah. there's a human there. Or is services here? Email. Mingara aka ko email fa anta mai receive yaso ya ele o maliro ro ko email na sa na gile mala mai but that's the main point of difference is the communication man tu fo tatu o tatu tangata sa mo o sanga ia mali that's face to face that's another one se te mita if we see tu na ta the copyrights but it's all over the sun no ya so ya to so ta la ta city the tongi no city e alo ma o forever and not the to so ta la yeah so that's why or see benefits now or the digital streaming or they want to find on the mobile to be ongoing passive mali mana ya tele vai ngare wo yela fasoa ele ngata wa mala mai ia le mamalu o alu mafanau o le au fai musika ia ona isi foi tamali e matutu atu ia ta o tu la musika ai fa tai o le o le mai ta wat e ai o le sa esa valia la matutu ia la to fai to ina ia ta mafai te pui mai alo fai la to musika ina ia au mai matu i lunga tato i platforms ne ina ia mafai ai ona fa o be ona mo tu la ngai i tausele ya wale ya se ya fai fose be le ma fo fo ina wanga le ai pese ai le se fa bon nga ole nga wenga le si tamatiti ma le si tene titi le fa sa uni ole tusi ole pese ma usu pese le ala fa tai wa mo sia va no le te fa mamla mai ai tu le awala tu la nga mo le nga ile mana awa ye le si tamatiti ole si alo le tu no ole ye tu la nga tale ni musika ai le o mafai ona i loa le tūlanga e whawhewhea ona maua mai sara se leni mai le tūlanga le. Ia wato tere le atunu wa ai e lunga o penga tawhailangi a mese lava le YouTube. Ola, e kasi ara wakunga le pese i. Ai whai tau wafe maafe tangata. E iei isi musika iau wa ai e lunga. Ia la o mai ara kapiki kia mako ai ngai waitolo ia por malo Mr. Cowboy. Sam Chukun. E whai e se tala whatata. O vai a Sam Chukun so le si isi ana fatu o ortai lus full miliona o va pe o sa mo le lus la mon tupu wa fe le faita wa fa longo vino ele na o ka sa mo le mai mo ina tu la o musika ni se fe sina o fa tala ngai ba ngale mana ka case study na o se me fio o Sam Chukun o se tangata he's very humble. Ele tautala, ele te aruai, you know. But on a video leo, I think it's 22 million now. Yeah. Over malibus full million na. Or the channel for Mr. Cowboy. It's the biggest channel in Samoa. Over Manisela was full wafe subscribers. Over Malilimas full million na langa channel atoa. So Mr. Cowboy is our top artist from Samoa. I'm just stating the facts. This is the truth. But on my it's because Mantofu, Eleona Samoa, to tell you Takata Samoa, Australia, New Zealand, America. Markelope. Yeah, or ile more my views. And more ya ole more to for in views. But on the monetization here, let not to sa oro tala. O Samoa, ele o yengi ads. Ai anu nunga le YouTube. Afa pe o ese Samoa ai o wala mai America sa New Zealand, lairo le malama lo le fasu. Ai anu nunga ma makase pese. E mu afa fe kawi mele ad ya o e fa longa le pese. Au nei Samoa. Ai anu nunga le YouTube. Ele yengi ads. Ai mga ora pese, kliki sa oa, sa oa. O le svetala. O views umale sa nei Samoa. Ele o mau ese tupe na tato tangata. Bisi. Ele te fa tolo tangata. O views umaya mau i te tono Samoa. Tangata le o tangata Samoa le te tono Samoa le mata lunga YouTube. Yeah. Le mata I tato artist. Ele o mau ese tupe tato artist I views e te tono Samoa because ele o yengi ads. Okay. Advertising. So o tangata Samoa le olo no nofo mai fafo. O ile generates mai ile le tupe tangata artist Samoa because of the ads or they lunga or le o following no ye mo. Yeah, but se mo
to fa ma matsu le because if I seen the thing at the Yeah. top of ads but o le ad revenue o le mo I tupe a tangata artist may ads ia bunga ai le sau de pesi but the Mr. Cowboy video 20 million it's because o le makiki sa mo o le wo ia America le wo ia Hawaii Yeah. o tunua ia to wale te le ia le viewers matangata mata New Zealand ma Australia but to tono sa mo ia e mo ia o lai mata ai le o mau ai ele o mau se ia ele langa because ele o yeni ads I to tono sa mo le o mau o fina ngalo la o laki araka ko o kanga sa mo nei fafo o lai maka menga ia ka ko mori vai la fa tai tata sa mo le o mau ia tunu ba mau o ila le sa le ad revenue le sa le tupe mai ads ia because to tele tangata fa fena mo tupe no YouTube o ads advertising companies e to tongi la to tupe ngai le YouTube e tu oila ko ads I no videos because o lai no la to o tangata le mata tu videos le la watu ole fati tainga Coca-Cola it's a very big company in the world afa pe manaula to tongi 4 million ne faingila ko ads I no le YouTube ko ngiki la ko le YouTube fa le deal o mako ads fa pelele Coca-Cola these are our ads fa money to ulunga channels here popular all right you na le YouTube so uma videos here popular to oilo ads here ai sa that's where the money comes from okay that's where the money comes from but because isa more it's very small ilo yangi ads or show yet in the time nei te longa se te mi o luma na fai foi ona o sa mo tu langa le but o lesi foi le mafu anga le na mato mana o yo main nei because o channels are sa mo nei e ma fai ona monetizing mai sa mo o le mo mai tu pera ko pese pe ma le so no ia tunu I fafo so ona tangata nei e mo ia na fai la tu channels but ele mauni la to tupe because ele ma fai on a monetized channels to tono sa mo e mana a mia se company mai fafo it creates a network of the channels you to tono monetize I do so that's the ole le wo ma wa no fina ngalo vai ton wa le ile au inor sele ele o se tama ngalo ngale fai le precise sam but I think thing it's up but I love it. It's a blessing because I want to see my people do well. Because o te mawhawhau nei o tātou tu aria soia. O nei tutuila, o nei New Zealand, Hawaii, te poela. But now the way you tātou studios nei. You know, we have Be Singer, you got Dr. Rome, you've got AL Productions, o te leo nei tangata e o mawhai o na whaatino ina nei ngā ruenga nei ngai sa moa. But whawhatai whai o ne tua leo o mawhai o na Ese Network, e mawhai o na whaatupe ia channel nei tangata sāpa. You know, a wale tausinga o ainga. Te nuu ma lotu. Mase o la me whau e tano. Wa ye ni sio la pese o mato whelua I matala no. E le whamanuianga wa maua mai talu o na I lalo le tato company nei o le precise. Mai wa maua le tūlanga fo ilele wana o nofo ale whale ma tusi le si pese mo le whamoe nga e tu I lunga le si pese fo pe tasi le masina e vai lua tu lunga le si pese fo o le ono nofo full time le whale tusi ma fo tu I ma le fati ia o se anga fia fo ia tono le mai mo mai le tunu o se tūlanga le tūlai mai fo lau sunga fo ia me se tato company le precise whaftai te rea I le tau whaua e ma wa fai ono tau whatasia nisi o whamanuia sa le I maua mua wa o le moni ia o kako siti ia le sa I se I longa a koange o pese se sfururua whako a mawhai ngapu e sau siti a o taimi nei wa fai a lau pese kasi ku I lunga fai le se au pese pe rua masina koe kuaku mananga pese I lunga fai sina usau noanga o a itu a inga musika o a itu a inga whawhiwhianga e mawhai ai ona lava tūlanga le sele ni mawhai ona o ina e la tau olo whai tūlanga whatu pese mawhai tūlanga I musika Te manere whasoba whasi fwoi mau waso ia ele YouTube Mani
na yo tato artists a mesti ia metal musicians or the industry leo the music industry they look down my isi industry ya mato if tainga you know si mesanga o la no mga fai o te ta fai a pele tanga it is tu pe mo but now moni man fa maune tala fai atu ona yo tato artists lo ye te mini some of them it's lea to ela tungi no nai no ia matapas ma dia sa but only fa manu yanga for them ele ngati ia mato but also the artists as well but to te leo artists lewa mole to e fai ona to ngat benga pe sai pe a lewa o to anga to time musica to se pese pe fai ni covers ya fai la shoot ia mo MTVs ave no channel on market sa mo market vave it's very quick and fast aku aku pese ngai wa hits arwa o receive aso por receive aso ko wara foi receive ole consistency that's the consistency I'm not a consistent revenue if for your pese to inuma but the other thing too mau o receive meno wa ya twai foi they were it's good yeah you know or it's really or I ma wela to say let me take care of families churches and mo ia pese it's very quick and very fast but what it's really or the quality of the music when I say quality I mean classic I'm a for classics like Mr. T o le e sipso fica pese o le punia lava o le pini no tia fau a saura special artists le termine sa wa nunga hits e adu wa mo sumalie ko fo ia kanga ka ia Mr. T ko fo ia sipso ko fo ia punia lava etc because these are the classics now what you see fa fela na to ya maile quality le pe avena nunga le quality of music because Jelio Pesene, the out never terminate. The views, the views. But the quality, we see terminate. If we are talking about Pesela or made terminate, you know. But that's what we need in the industry right now. We need to take the quality out. But also sounding. Alia see limited for tau. Ane kamera suru kaule skonga. But now. O fo tuanga fo ile I fa ili sa mo a me se to nei o le fo o ia fa ili le wa Pacific Love Band Rubber Band fa ili sa mo ia le wa malama ni le me ta o le distribution e mo ia la tata but o lai fo I ma no si fo ia push le ngona le mo fo ile se le nia but I think the goal is to be consistent fai pea ma ia tu maule matango fie male I think so too and mo ia telo pese covers there's nothing wrong with doing covers you know ia vai ngale mesini le wa e sau no vai ngai covers Ole fai sinau fa mtalanga ole fa nga fai da wala ila pese wa atonu fo yo o se ava no le fai lo ila pese ole ala wala fai ole ala wala fai ma fai ai ona fa ma tu mai ia right it's about ya so what pase ole mta pule ala covers minga a ko le ku la ka fa so mele ka work covers but it's very it's very important ole cover that's a woman mo le tu pa palang to tele yo tanga te palang I fifi fo cover isi pesi pesi Beyonce Bruno Mars artist yo le la we lo langi to tele yo palang yo cover ai ole facility ole te facility me tangata ya pe ta tau ona e alu facility ile tangata le ngone pesi cover le tula ia fa palang ile ta facility because o le tangata le tusi le pese o la mawai lana pasenge I lau afa pela e over mare tau se fulu versions ale peselia ye fifi e kaka le kusianga le mawai ana pasenge mai peselia
Ile tūlea whapala. Tūle whapalangi. But, le tūle whasamoa. Because we are Samoan. It's a tawana e whesiri. Yeah. Because you and me, we're both Samoan. Yeah. Or values here or there, feel, we take with us, whaalonu, whangoi. Manao e usu sepe. Although, my advice to tangata ia, mesi atama mate ne pese Samoa, te mine. Momoa mawhawhau, oi ora Samoa. Whai mea tauna whai, manao e te kawa ina se pese o sesi artist matua. Yeah. Alo, e lelea tātou o le whasanga ia. Māri. Face to face. That's all you have to do. If ava pe te manao e kawa ina se pese punya la waa. Māri. Whesiri le whai au. Pe ani setu whane moe misiruki e lelea alo whesiri. The reason why whesiri me momua e amai e lyrics. Yeah. Lyrics saʻoa. To tele o covers e sa mai. Se atoa lyrics. Ma le mau ele winga tono. Yes. O le sifo ngā points. Te tau one whesiri because number one, e amai lyrics o le mea lona lua. E amai e le mafuanga lena tusia, le tangata lenga tusia le pese ia oi. E o le temi te ale recording, o lai e lo mawhawhau le reason ma le mafuanga le pese. So you can feel the lyrics and the melody. Yeah. That's why as Samoans, I think, o le mea te tauna whai, whesiri mo mofa angoi, i le tangata sa tusia le pese, o na amai le ia o le whaatanganga. Te arwa e po e lau kawa. E le ngata whatanganga o le whamanuia. A wai e se ngā waku ia, anu e usu. Ia whamanuia le tuai. Yeah. Ia atura o le la whafonga mai ia nisi fo e le tunu. O tā pena, ai mai se la vai la tau o alo pe pese o se tato tunu. Nai ta mali I fo i o le la tau lea tā leni na mai le tua. Ia, o le whafonga mai. E le ai. E maua lau se lengi le melea. Pea e ui le tato precise Samoa. E oi. Lau whafsiri mase o te roi no hoi wa lam whai uta tanoanga ne FF. O iei nisi o company e se mai le precise Samoa o lato whai le tūlanga na kalpana lea. So te leo isi company mai isi services le ai. O le TuneCore. Mr. Kid. O le ESC. O le Titsu. Le DR. O services deal because if ele ma faina e tala no I just but o le precise mo o te ronga o le company mo lo ma fai una fai le digital